Nyuma ya Rais Ruto na njuri yawe kuthiria ndiunga chao ruterero rwa Kirimara nande Bishop wa kanisa ya ACK Diocese ya Meru nwenda gitari David Nkaboni akathete mutongeria wa mugongo ni untu bwa gukinya ruterero na ugite kinya ni athithirie bubwega ni mawira ni jaria ekire akari akiuga kiria kiriona andi ni rais gutigira mirandi eje ni kwethirwe kirika gakimuteginwe uri na rugonoru. Akiaria Bishop wa ACK Diocese ya Meru Right Reverend Dr. Nkabo na choketi nkatho cha mwanya kiri rais wa Nthiguru William Ruto nontu bwa ndiunga yake ya kimaendeleo kiri kaunti ya Meru na ya Tharaka Nithi. Twachokia nkatho niontu niturari na ndiunga nene ya president wetu nitukuwa ibwega nontu bora president arombire guturiungira na kuraitha mirandi ire thithitwe na nibwega ingocokia nkatho muno ndi muskabu wa Diocese ya Meru Anglican Church niontu kiria akari bonthe ba Meru na akari bonthe ba Tharaka Nithi niburoranirie gukura gukunene muno kwa kimathugania na gisiasa niontu bora buronanirie kugwata president ugeni na njirera yagirite. Dr. David Nkurukina kuromba tongoria baraba thurito na kura kurutira mukari wera nontu gikeno kia muringi kuri kuona maendeleo nturani. Asiasa igita riri ni igita ria kugwatanira na kuritira Mumeru ngugi kuritira Kenya ngugi nontu kura ite kuringwa rujo kura jejete mwankene jwa 2027 na mwaka jwa 2027 twarikia tukuritira bwari aciasa na aringi kura nabo baritirwa ngugi bakamenya uria bakaringa kura ciao na baria bakomba bakona uria umbetwo baitira ngugi njega na bamucokia gitine kiria bakwenda kumucokia kwa wigitene riri nitukuga antu bonthe ba Meru na Tharaka Nithi na Kenya yonthe tugwatanire thirikari ni bwiri gukira na tukagwatanira twinde kurwanokia bura bwe kaunti ne jetu na mathina jara ikuja roje ba masibitari ba mantu ja stima na nontu ikagita karari tobari rutha Bishop Nkabo na kuromba chiari bamenyere anaba okagitanika kabatari njara nchiarimo achiari shukuru ne jingi na ana ibarejire ruthene kwa une tukuria nontu igitarire ana batukariene bwa arimo aritani ana bamenyererwe bwega ni aciari nontu igitarire njukumu ira aciari benayo ni kuona ana baukara ruthene bwega na babakaria batenyangitwe ni kenda bombe gucoka cukuru kaire baisa sawa ana bamenyerwe batigatonywe mitugone ira mithuku ya gwetania na ndiunga jianto barabatigirite batiagirite barabatumaira ndawa cia kurebia ninkuburomba aciari na akaria batwana tunthe na stakeholder bosponde butikatonye ntetone ya kwenyangia ana na mitugo ya kimira akithiria Nkabo na kuromba nto bande miti kwa wingi kagita kakambura kaingo kumenyera rera nituguririkania karibonde ba Meru na Tharaka Nithi na Kenya jaora mweto jwa make Kenya green na jaora Anglikani tweteta mweto ne jwa kuririkania antu manto ja wandimite neto koromba antu egitarere kwena mbura bamitumire bwega na njire kwanda mite na njira ya kuthondeka migunda itigete na ruje kuma gicigo mbunge kia Mburi nkiripotera wero weekend nio kambitaga ki Mutegi.